Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu kuthiwa uIan uyakwazi ukulungisa engadini noma utshani aphinde aqoqe konke ngamahora amahlanu. UKhandra yena uyakwazi ukwenza okufanayo futhi yena kodwa ukwenza ngani ngamahora amathathu. Uyabuza ukuthi besebenza ndawonye kungabathatha isikhathi esingakanani ukuthi balungise leli yadi baphinde futhi bathathe konke amahlamvu lawa bawaqoqa. Asibhale lawo esikuphiwe. Kuthiwa uIan iyadi elilodwa yena limthatha amahora amahlanu. Ngakho ngibhalele la 1 lawn iyadi elilodwa amahora amahlanu. Singaphinde sibhale nangalindlela yokuthi 1/5. uIan loyo. uKhandra yena asibheke ukuthi kuthiweni ngoKhandra. Nanguke. Kuthiwe yena ukwazi ukwenza okufanayo ngamahora amathathu. Ncase ngamahora amathathu. Ngamahora amathathu. Sibhalile imininingwano yaKhandra. Usubuziwe ukuthi behlangene babebili njengoba ngibhalela la ukuthi I plus K I wa Ian K wa Khandra ukuthi behlangene bababili kungabathatha isikhathi esingakanani ukuthi bawenze lo msebenzi. Kuhleke sizothi uthi umele isikhathi abazosithatha ukulungisa ukwenza lo msebenzi bendawonye. Ngiyabhala nje imininingwane nangendlela esesiguqula ngayo le ndatshana sifake siyenze isibalo. u-I over T, u-I wethu umele uIan wethu, uT wethu isikhathi abazosebenza ngaso ndawonye. Qhubeke sesino 1/5 sibe no 1/3. U1 wethu ngithi uyazi ukuthi umele iyadi leli lodwa kumele balenze. U5 wethu amahora amahlanu aIan, u3 wethu amahora amathathu aKhandra. Asibone ukuthi simisa kanjani. Sino 8/15 manje equals to u15 divided by 8 usipha bani? Uwona mhlawumbe uzosilungiselela ukuthi sazi ukuthi amahora mangaki. Asibheke la. Kumshini wethu
1 hour 52 minutes okuzobathatha isikhathi ukuthi benze wonke lo msebenzi bendawonye.